Dňa 15.12.2016 skončilo stretnutie Františka s jeho poradcami. Témou bola tzv. Decentralizácia cirkvi. Poliak profesor Kobliński sa w telewizji z nadšením wyjadril. To jest oczywiście przewrót kopernikański. On doprowadzi do głębokiego rozumienia, do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane. To wymaga przemodelowania nauczania religii w szkołach, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie. Papież w przyszłości mógłby mieszkać i w Ameryce i te struktury właśnie Watykanu, Stolicy Apostolskiej, Kongregacji czy Banku Watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne. Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem. Tieto koperníkovské zmeny sú označované nevinným termínom. Decentralizácia cirkvi. Jedną z głównych kwestii, która zaczyna dzielić katolików na świecie w ostatnich latach, jest kwestia tego, jaki w ogóle powinien być Kościół katolicki przyszłości. Przy obecnym pontyfikacie papieża Franciszka mamy próbę tak zwanej decentralizacji, to znaczy mamy próbę odejścia od wcześniejszego modelu scentralizowanego, który polegał na tym, że ustalano w Rzymie przez Stolicę Apostolską doktrynę dla Kościoła katolickiego na całym świecie i ta doktryna była taka sama w Azji, w Afryce czy w Ameryce Południowej. Kobylinsky pod zcela indiferentními pojmy, jako je nový model decentralizace, skrýva, že dnes jde o snahu nejvyšších církevních představitelů vytvořit podmínky k tomu, aby decentralizované tzv. Lokální církve mohly oficiálně nastolovat hereze. A přitom dále vystupovat pod hlavičkou katolické církve. Heretická rozhodnutí by se nazývala synodálními. Pak, kdyby v budoucnosti nastoupil i pravověrný papež, neměl by už kompetenci na těchto decentralizovaných územích chránit víru a mravy. Vlastně proto pseudopapež František toto všechno zavádí. Mluví se o změně struktury katolické církve, ale ve skutečnosti skrytým cílem je odstranit pravověrnou církevní doktrinu, tedy učení písma i apoštolskou tradici. Každý heretický představitel bude mít v lokální církvi kompetenci trestat pravověrné katolíky a kněze, pokud se jeho herezím nepodřídí. Tedy pod poslušností je bude nutit jít cestou hereze do zavržení. K čemu přirovnat hereze v katolické církvi? Je to, jakoby lékaři v nemocnici místo snahy léčit a zachránit lidský život rozvíjeli choroby s cílem, aby už z nemocnice nikdo živý nevyšel. Heretičtí biskupové a kněži duchovně otravují herezemi duše. Připravují je tak o život věčný a vrhají do pekla. Obecnie mamy próbę przejścia od tego modelu scentralizowanego do modelu, który jest nazywany modelem synodalnym. To znaczy, że o wielu kwestiach będą decydować kościoły lokalne, czyli poszczególne diecezje bądź poszczególne kraje. V praxi pôjde o asistovanú duchovnú sebevraždu, eutanáziu, sladkú smrť katolíckej cirkvi, ktorej asistentmi budú František s ostatnými heretickými hierarchami. Teologiem papieża, taką prawą ręką, najbliższym doradcą jest arcybiskup Manuel Fernandez, Argentyńczyk z Buenos Aires i
wielu wypowiedziach właśnie arcybiskup Fernandez postuluje głęboką reformę papiestwa. Papież w przyszłości mógłby mieszkać i w Ameryce, i na innym kontynencie, że te struktury właśnie Watykanu, Stolicy Apostolskiej, Kongregacji czy Banku Watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne. Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem jedności uczniów Chrystusa. V týchto koperníkovských zmenách na bázi presadzovania herez pápež v žiadnom prípade nemôže byť symbolom jednoty Kristových učedníkov. Kristovi učeníci vyznávajú Kristovo učenie. Kto hlásá a prijíma herézy, už nie je Kristovým učeníkom. Je tragédiou, že prevážna väčšina Františkovej hierarchie, až na čestné výnimky, sú heretici. De facto v tzv. Decentralizácii ide o likvidáciu pápežstva a cirkvi. František so svojím Fernandézom postupujú štýlom po nás potopa. To znamená, že pod vznešeným názvom decentralizácia a synodalita zabezpečia, že katolícka cirkev už nebude nevestou Kristovou, ale stane sa pod oficiálnou vládou heréz, neviestkou Antikrista a duchownym Babylonu. To wymaga przemodelowania nauczania religii w szkołach, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonujących się w Kościele katolickim. Globální planetární proces změn realizuje nový světový řád. Za nímž stojí světoví bankéři a ilumináti. Jejich programem je satanizace planety a zničení pravověrného křesťanství. V závislosti na této satanizaci má být přemodelována náboženská výuka. Katolíci budou přemodelováni na služebníky Antykrista. I to jest oczywiście przewrót kopernikański. To jest rewolucja, jakiej katolicyzm nie znał na przestrzeni 2000 lat, ponieważ ten proces, który będzie się dokonywał na naszych oczach, on doprowadzi do głębokiego rozumienia, do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane. Toto není kopernikovský, ale antikristovský převrat. Takovou revoluci katolická církev nezažila, protože by ji nepřežila, jde o duchovní sebevraždu. Dnes je nutná revoluce, ale pravdivá. Musí nastat kopernikovský převrat, ale od herezí k pravověrnému učení. Bez toho Kristova církev zůstane jen v malých skupinkách pravověrných a tu brány pekelné nepřemohou. Matouš 16:18. Ježíš předpovídá: budou vás vylučovat ze synagog, ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To vám budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Jan 16:2-3. Dále Kobylinský oznamuje, že v této Františkově revoluci půjde o změnu chápání mnoha otázek, které byly 2000 let neměnné. Tedy půjde o změnu dogmat, učení. Výsledkem této revoluce bude antikristovská změna myšlení a pohřeb oficiální katolické církve. Jde o plán masového procesu v církvi, který odstraní pravověrné učení, které jediné vede ke spáse. Tato antikristovská církev povede své takzvaně věřící širokou cestou do záhuby. Ježíš řekl: změňte myšlení a věřte evangeliu. Marek 1:15. Heretičtí revolucionáři naproti tomu říkají: změňte myšlení
a věřte herezi. I tego rodzaju rozwiązań chce większość środowisk katolickich na całym świecie, a papież Franciszek jakby jedynie wyraża tę wolę większości. Toto chcú heretickí cirkevní predstavitelia. Ale v žiadnom prípade to nechce väčšina úprimných katolíkov, ktorí chcú byť spasení. Pseudopápež František nevyjadruje vôľu väčšiny katolíkov, ale len vôľu väčšiny heretických cirkevných predstaviteľov, a to je veľký rozdiel. Pripomíname, že na týchto heretických predstaviteľov cirkvi už spočíva Božie prekliatie podľa Galatianom 1, 8 až 9. Keby sme my, alebo sám anjel z neba prišiel hlásať iné evanjelium, než to, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Anatema. Ako som práve povedal, a znovu to opakujem, ak vám niekto hlása iné evanjelium, než to, ktoré ste prijali, nech je anatema. Podľa tohoto Božieho slova a podľa vieroučnej búly pápeža Pavla IV. Táto väčšina heretických predstaviteľov cirkvi je pod Božím prekliatím a je potrebné vedieť, že Boží ľud týchto heretikov nesmie poslúchať. Mal by sa za nich modliť a atakovať ich požiadavkou, aby sa zriekli heréz a boli zachránení pred večným zatratením. To, že väčšina katolíckych cirkevných predstaviteľov, na ktorých sa František odvoláva, hlása herézy, je ovocím ducha, ktorý zavládol po druhom Vatikánskom koncile. Pápež Benedikt XVI priznal, že po koncile bolo nepísaným pravidlom alebo zákonom prijímať za biskupov a na kľúčové miesta v cirkvi predovšetkým liberálov, to znamená potenciálnych či zjavných heretikov. Teraz je pre Františka ľahké sa na túto heretickú väčšinu odvolávať. Ísť s touto heretickou väčšinou do pekla, ale nie je riešením. To je šialenstvo.